Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Maray, adda kwartam dita? Kit-kita nga awanan lakok. No kasta, agpadpada ta nga awan kwartana. Diyak kayatan ti umutang iti Bombay. Taurag lemang ka, mabirukan da kamulat ta. Ay, kasta da itan aya. Kuwan, mare. Kahit asino ngay nga rod ti pagutangan ta. Ay, agpampanunot ang nga raw. Ay, no addan to malagip mo, wenno mapanunot mo. Ibagam kanyak, maray, tao mo tangak manmat. Umatangak man, kagawad. Hanya gatangam. Anya nga tati pakaigatangan na daytoy 1,000 pesos ko. Nay, nagadumot ta kwartamon. Ne, kasla di kay mamati, anana. Nan, kita hakman. Oh, dito man na yun. Oh, 1,000. Oh. Na. Sangaribo nga agpaisaw. Sagsa sangaribo pay. Nangalaam iti kwartam. Ay. Di kang katawa, ibagam. Nikit kahit kung harod tayo katawa. Ibagam mo na. Naguray mo ta. Nagbayag ka mamang ibagan na ya. Ay. Inutang ko. Nangutangam? Ne, nagalisto kayo na ng damag. Sino tinagutangam ta umutang akmat? Kaya ni Nana Tuyang. Anya, ni Marituyang. Wow. Adda ipautang na? Nagadukwarta na. Aya, Wow. Nakakabil sa jay shoulder bag na red. jay mapugpog sa T-strap na bag na. Jay abot-abot ngay. Napunno ti kwarta na Kasta aya? Ay, aglup-lupyas. Ay, padaanak man no lumabas ti titersenak. Umutangak man kan kuana. Papangutang ka gamit ti kwarta na natuyang. Itala nga amaw, Na istorya kanyak ti may sa tanod ka. apay umutang ka. Wen ko ma. Manaw, Ay, nagbiit matan ti umutang kan ka. zero interest. Kaya't kulat tumulong kada kayo akabarang kaya. Ay, umutang ka man nga raw. Sige, ibagam numanaw. Marituyang! Maray! Apay maray! Umay ka man, taday bagak. Ay nabambanugak anapan nagpautang. No kasta, talagang agpapautang ka? Ketuwang, pinautangak laeng itay ni Kwarog. Anya ti kayat mo merienda maray. Agpilikan, tajak pabayadan. Amok no anya ti kayat mo, maray. Hey, di na kun ay-aywun akasta. Ibagam laeng numano ti utangem tapautangan ka. Pautangan na kitan. Ketuwang, Ay na, talaga nagsingpot ka, maray. Sige, mga road, pautangan na. manaw tabilang ikaw ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ay, nagkado ti kwarta ko. 11,000. Dito'y bangir a bulsak. 11,500. Dito'y bangir. 11,600. Uy! Chep! Ha? Apong! Nagadun a kwarta. Sapay bilbilang dito'y paraangan nyo. Ay, si kamot gayang pulain. Ay, Balato nga- nangalami ti dayta kwartam. Ha? Ay, inutang ko kininana to yang. Da. Anya? Uray siga, imutang ka man, Chep.
Wan. Ay, uray siya, imutang akmay. Ay, mayat pagutangan ni Nana Tuyang. Mang tadadagaws. Nagadumat din tila ako, Mare. Imutang ak ni Marituyang. Ay, talaga gayam nga agpapautang. Wen Mare, adaw ti pinapautangan nan di ti barangay tayaw. Win nga rod. Uray ni Kwaraw kat pinautangan na. Ingka maumutang kang kwanan Awan, talaga nga isutiran taag. Mapanak umutang kan kwa na. Apay Maray, abirbiro kam ni Tuyang ka. Umayak man umutang kan kwa na, paray. Umutang? Agpapautang ayan ni Tuyang ka. Katuan, apay, di mo amaw? Diyak mo na'y tangar aramidin na Ay, umayak umutang. Isu anaskan ang makasaok. Tuyang! Apay! Umay ka man, tadabisitam. Ay na, thank you, Mare. Tapi nautangan na ak. Kaya't kung arod ti makatulong kada kayo nga awanan, Mara. Ay, talaga ka sa puulak ti kwarta ita. Awan interes na day tamaray. Awan? Awan Kaya't kung arod ti tumulong. Ay na, agyaman aklaunay. Bayadak tumutlaang kalpasan ti may sa abulan. Sigay, Maray. Ala, agawidak nga rudan, Marituyang. Ka-thank you manan. Umay ka man dito'y Tuyang, tadadamagagkan ka. Apay, anya ti damagam. Agpapautang ka? Una, taado ti kwarta. Kahit dagita papautangam. Amo damatlaang tagbayad. Una, tako kumarik ida. Pinautangak ni kumarik akwanang. Kagawad day jay. Amo na ti agbayad ta opisyal ti barangay. Pinautangak pa'y ni Marik Abanang. Asawa ni Kapitan. Nalaing agbayad. Sino pa'y dagiti daduma a pinautangam? Ni Kwaraw. Pinautangak ta Chiptanod. Nalaing matlaing agbayad. Kasano nga no saan dang agbayad? Ay agbayad da. Apay ayang nga ibagam asaan. No saan dang aron niya agbayad ngay? Ay saus, di mo man panunutan day taba daw. Na, Agbayad da kita, tagagayam ko ida. itulogdak man ijay ilay, Kwaraw. Ay, sanak nagpasada ita. Mapanak makidate. Sino nga rin ti mabalin namang itulog kanya ngay? Ay, Douglas! Oh! Itulog nakman! Ay, pasensya ka. Sana ka pasada ita, paray. Apayay? Anya ti mapaspasamak kada kayo at tricycle driver? Mapanak kami makisugal. Sayang ba't Anya? Sige daw. Well, nak makisugal usarak mo dyan kwarta nga inutang ko kini Tuyang. Ha? Inutang mo? Isugal mo lang? Isak lang kaya. Pati mo ni Chip. Chip! Aw, Tatay nga imutang ka ba? wan. Di inutang ko akwarta kini Nana Tuyang. Pag-date mi iti chicks ka. Ay, nagaduti agatang igetersina ni Marikwanang. Inaldaw nga adaw. Napuno nga min titagila ko na ijitarisina na. Jakpay lamapan ag singir ita. Huway ngay. Ay katbay akpay laang mata, amakalakaw. Ay na nagsingpat ka matuna yan nagpautang. Kumarik nga road. Na- Kasta ak amang ipatag kadagiti ko kumaray. Nasingpat kan sa unay Siningir na kan ni Marituyang. Ay, sampay mat, Mare, si Kangay. Nalipatan nan samot dyan pautang na. Saan tayo nabaybayadan? Mayat gayam apagutangan ni Marituyang. Malipatan na ti agsingir. Baybayama? Ne, ninsamot Marituyang jay mangay ayab kanya. Maribanan! Ahwan! Isungag paisaw. Maray! Anya ayat ti masapul mo. Umayak ag singir! Awanak, dito balay may. Ay sige!
agsubli ak tulangan. Inakaon. Sige, Maray. Napanan nga agpaisaw. Apay, anyat masapol mo. Umayak ag singir maray, apay anak kami suot ka. Ay, awang pagbayad ko. Ay, ala, sana balay, ag subli ak tumanag. Nakasapsapa nga umay kag singir. Alauna iti malem maray. Malumkit din Awang nga ron pagbayad ko. Sige, tag subli ak tumanan Adupay di tangal daw. Maray, inlamangak ni Marituyang idi may nagsingir iti balay. Siyakmat, pinasabtak iti kusilap. Okay? Nagawid adagos. Mabutang siguro iti kusilap mo. Muna, agsublin tumanan ka na. Ay, kinapudno na. Ay, jak kayatan ti agbayad. Magpadata Bay aman nga agsubli-subli nga agsingir. Kahit nakasingir kan, Awan nga road, ag subli-subli ak nga agsingir, ngam awan ti agbayad. yay. Oh, kita am dayta. Kukumarim pa'y dagitan, ngam di dalat ta kayat ti agbayad ken ka. Ilumlum manganda. Kahit kasano itan? Bayam, anu saklat ta ida ama pansingiran. Mabambanog ka, mapanagsing-singir. Katanya ngay nga road. Ay, madida ito yung mapaspasamak tuyang. Maray! Umayak man agsingir, maribanang! Ay, sus! Ay, maray, dagito'y asaw! Bugawang mata na! Ay, daw, may nakagatunan! Ay, tumaray akon! Tumaray kan tuyang! Ay na, ayaw na hindi panog ko. Ay, maglakit dahin ta sa anak kamatan dagiti aso ni Mare Banang. Agad, apay adito tersinak titinurong mo nga eh. Ay, umayak aginanan adito'y Mare. Tagsingirak mutan. Agsingir ka manain. Kahit saan kayo pa'y mut ngamin na nagbaybayad? Awang nga ron pagbayad ko. Dinakbog kawan, Maray. Tay di pinautangan kayo kat inikan kayo adag house. Agbayad ak tulatan no adda kwartak. Da kayo pa'y anak kautang ti makaungot. Idarumda ka no singir ka singir. Ha? Siyak pa'y ti darumyaw? Talaga, ipabalod da ka no di ka sumardang agsingir. Nagturay kayo met anak kautang. Kung ket alukluk kud da kalaeng dagita ko kumarem. Ay, pudno ti ko nang badong. Inton maminsan tuyang, di mo idan papautangan. Tasikan tumadan tag tinag-adakais. Ay, kasano nga ta makasingirak? Ay ket, ipakat mo na ati kinatuyang mau. Nanabanang! Woo! Naimpaglakit din ta nakita ka dito'y paraangan nyo! Apay aya. Ay naagong ungit iti tirisinan ni kagawad ko anang ninanatuyang. Agpungpung taut! Jay siguro utang tayo ti pagungungtan na. Ay kat sigurado anana. Ay sos, masapol ngay nakagbayad. Ay uray siya, agbayad akmatan! Nagbayad din nakwarong kan pulain. Isuada kayaw, agbayad kayo matan. Awan babay nyaw. Ay, dahito ti bayad ko mare. Ay, dayto imot kanyak, Mare. Coins amin dayta. Ay, bilangom latan, Ha! Nasayat mo! Saan ka din nga gungungat mare? Ay, kompleton dayta bayad mi, Manipod ita! Saan kayaw napautangan pay? Nagalas ti ugaliyaw, kundi utang kayaw, ngam awan met gayang panggap yung agbayad! Ay, nagbayad kami lang arudan, Marituyang. Ay, kas na kunakaon! Saan kayaw napautangan pay? Pulaws! Ay, unay kayo mat ngaminan na nakwanang kan nanabanang. Ti utang, naskan ngamin abayadan.
asaan kat nga ilemengan, wano itanayan. Ala sige, ditang tinagibusan ti may sapay aparang, dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito ay ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.